Paytm wallet ni rang no bank account no brekhe transfer khenai tini chungbob doso nai leina unke chonchini Paytm wallet ni rang no chonchini bank account no transfer khenai ni bok pandawo tawo chongpoilao chini Paytm apps no ma khusanai unke nopho tawo pho naro Paytm account khusailai khongye ta singke naro Paytm account khusaila mainai sra nimsio noni mobile smartphone bai nono ang videos description box o link riye tengyo abo description box o naro check khedi akinaro aro link o click kheye Paytm apps download kheye naro Paytm account sra nimsio khusai लामाइनाय के फाइदि ताव चंग नाइलेना ब्रेखे चोंचिनी Paytm wallet ni rang no bank account no transfer kenai tawan rono live proof no erinai इनके चों ताव पोइलाwo chini Paytm apps ma khosanai bona ronai nukna Paytm apps ke Paytm apps khosari ha Paytm apps khosapai ke boro bode ke phainai interface इनके चों तावket mama kenai chonchini Paytm wallet ni rang no bank account no transfer kenai hasingke boro narok bangma nainoknai rang transfer kenai ma borok bangma lama tong bak bangma option tongo arpho chong broma thangnai inke naro jang tolao phaikai di bo tolao naro nainokna borok bangma option tongo boro naidi balance and history Paytm bank Paytm wallet tong ke chong mama kenai bo Paytm wallet mo click ma kenai ke naro bo Paytm wallet mo click khedi Paytm wallet mo click hepai ke boro naidi boro nauni balance samsa tong boro naro nainoknai saka thawo Paytm balance o ke boro naro nainokna tawo 30 rupees tongo ke chong bo rang no brekhe chonchini bank account no transfer khenai taw chabono nailena ke chonchini bank account no transfer khenai bok pandaw ke naro bo tolaw nainokna transfer to bank hinto ke bo transfer to bank mo boro naro click khedi boro click hepai ke boro naro amount ma soinai msaha rang naro bank transfer kenai abo amount ke taw boro ang soirinai for example 20 rupees ke 20 rupees boro ang soiha mke boro naro rang transfer kheyaoh ni bok pando boro naro muha charge nangya boro naro free oke mangnao ke naro boro rang transfer ke lamainai noni bank account ke taw boro ang 20 rupees soipai ha soipai ke bo proceed mo click kheridi ke proceed mo click ke ha proceed mo click hepe ke boro ke select a safe bank account hintongo unke boro ke naro bank account select ma kenai naro buktima bank o transfer kenai nauni Paytm wallet ni rang no unke boro nauni account now account save ke timing ke boro automatic phainai unke naro save ke ya ko miyo hasingke bo add new mo boro click himayo add new mo click he boro nauni bank account number IFSC code ake bank account ni bagra ni mung boro suye boro fill ke bo proceed mo naro click he hamayo unke tawai ni account already fill ke pai save ke mo tung kabun ba panda boro ang Tre fill ke sia ke boro ang ai account select kenai ang buktima account lanai ke bo ai ni Paytm payments bank o tawang rang transfer khelanai kabun bo panda bo sakathoni bo account ang select kenai bo 4792 laso bo my account number o ke boro click he ha boro click hepe ke naide tawo sending money from wallet to boro ke bai ko nai naro nainokna mke chung naide boro o charges 0 se boro naro khawapho boro charge rini nangya ke 20 rupees tawang bo send kenai ke send kenai bo pana ke chung mama kenai bo proceed mo click he marne ke proceed mo click he ha proceed mo click hepe ke chungsa wait ma kenai chungsa ma nai sinai mke naide boro naro nainokna money sent to bank successfully ye bai ko ha ke bodi ke chung sraha nimsingyo chung mangnao ke ye khawapho charges rini nangya bai ke ye chonchini Paytm wallet ni rang no chonchini bank account no transfer ke ye lamayo ke naidi taw boro Paytm balance 10 rupees ong ye tha 20 rupees send ke mon bok panaw 10 rupees ong tha type o 30 rupees jama no no ye rimon nimsingyo 20 rupees send ke pai mon yago ke taw 10 rupees ong tha ke boro wo angrong no sisa siri on ma tongo angrong no siri on ma ke chonchini Paytm wallet ni rang no chonchini bank account no transfer ke lane hasi ke chung mama kenai chonchini Paytm account no full KYC kheni nau full KYC khepai moni ya gong ke se chonchini Paytm wallet ni rang no chung chumodi ke jethi mai thing opo chung transfer khemene ake chung klaima ke jethi opo chung use khemayo inke no ni Paytm account naro full KYC khe kongye ta singke naro bo process no khemayo nai inke naro full KYC khepai moni ya gong singke naro klaima ke naro Paytm wallet ni rang no ni bank account no transfer khe lamayo zero charges naro charges khawapho rini nangya bayo ke anga sakyo naro kahama kem chimaina hiye brekhe ye chonchini Paytm wallet ni rang no bank account no transfer khemai ake abono khyanain bo pandalet ma process kheni nang abo jotosu rono naro kama ke chimaina knaye ke tini ni boile basono naro videos na chaya asingke like khedi ke tre channel sobo subscribe ke konya ta asingke subscribe kheri de tre bodi samucho videos rono biskam pho no sokme nen bo pandawo ke no maimi hasingke videos no pho share khedi videos no share khiye tre no nikla pabra paron pho siridi je sia rungya ke ongye tone rono ke chonche malai fina tre biskam videos so tinile chumboro no kathagrana no videos no rai samonching kathau yanjara nai tumon bo pandaw no jotono khakchanga